Ku makuru arambuye duhera ku itangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye abarwanyi ba M23 gushyira intwaro hasi no gusubira inyuma bakava mu birindiro byawo. Amerika kandi irasaba ko uwo mutwe w'inyeshyamba wubahiriza igikorwa cya leta cyo gusubira mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe y'abarwanyi bashaka gushyirwamo na leta. Mu gihe M23 imaze gufata igice kinini cy'akarere ka Rucuru kirimo ndetse n'umujyi wa Rucuru bwawo nyine, Kiwanja ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. M23 yagiye isubiramo kenshi ko itazava ku birindiro byawo hatabayeho kumvikana na leta mu byivuga kwirwanira. Inkuru ya Prime Ndikumagenge uri Nairobi. Itangazo ry'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire rivuga yuko ico gihugu ciyamiriza bikomeye kuba M23 yasubiye kuvyura intambara bigatuma hari abapfa abandi bagakomereka mu basivile abandi benshi bagasubira guhunga. Amerika isaba abo biraba bose mu karere guhagarika guha imfashanyo iyo ari yo yose M23 canke iyindi migwi yose yitwaje ibigwanisho itari ya leta. Leta ya Amerika ivuga ko ishigikiye ibikorwa birimwo ibiganiro vya Nairobi na Rwanda bigamije kurondera umuti w'ikibazo c'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iryo tangazo kandi leta ya Amerika ivuga yuko ihagaritswe umutima n'ukwiyongera kw'amajambo y'urwanko igasaba yuko ivyo bihagarara. Leta y'u Rwanda yagirizwa n'iya Kongo gufasha umugwi wa M23. Uretse ko u Rwanda ivyo rubihakana narwo rwagiriza ingabo za Kongo gukorana n'ingabo z'umugwi FDLR urwanya u Rwanda. Kongo nayo ivuga yuko icari icitwazo ikemeza ko uwo mugwi wasambuwe n'ibikorwa ivyo bihugu vyafatanije. Ubuho imigenderanire hagati y'ivyo bihugu igenda iba nabi gusumba inyuma yo kwirukana uhagarariye u Rwanda muri Kongo. Ubu naho Kinshasa yabwiye uwo yari yarungitse kuyiserukira mu Rwanda kudatanga makete amugena muri ayo mabanga, ihamagaza n'uwarayihagarariye by'imfata kibanza gusubira mu gihugu. Gushika ubu uretse impungenge zishikirizwa n'amakungu yongera asaba yuko indwano zihagarara hakaba n'ibiganiro byo kurangiza ico kibazo c'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo. Ku rubuga nta kirahinduka kuva intambara isubiye kwaduka haraheze amezi arenga 5. Nkuko mumaze kubyumva muri iryo tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero, iki gihugu kiravuga ko gihangayikishijwe cyane no kwiyongera kw'amagambo y'urwango yibasira igasaba ko ibyo bikorwa by'urwango bihagarara. Amerika yateye ako kamo kandi mu gihe guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru Lieutenant General Constant Ndima yahamagariye abaturage kwitandukanya n'ibikorwa bikongeza urwango rushingiye ku moko. Izo mpungenge zishingiye ku magambo avugwa cyangwa yandikwa ku mbuga nkoranyambaga yibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Barashinjwa ko bafatanyije cyangwa bashyigikiye umutwe w'inyeshyamba za M23 uvugwa ko ari uwo abatutsi bashyigikiwe n'u Rwanda. Mu myigaragambyo yabaye mu mujyi wa Goma ejo hashize kuwa mbere, hari aho abari mu myigaragambyo nubwo muri rusange bivugwa ko ngo yabaye mu mahoro bibasiye ibikorwa by'ubucuruzi by'abavuga ikinyarwanda. Twashatse kumenya uko byifashe kuri uyu wa kabiri maze mvugana na Sematungo Ruteganya Eric, ni umuyobozi w'umuryango Shikama urengera inyungu z'abanyamurenge bo muri Kivu ya Ruguru. Navuganye nabo ari mu mujyi wa Goma, ntangira mubaza uko umujyi wifashe kuri uyu munsi. Barandika bakavuga ngo ntibashaka umunyarwanda kuko umunyarwanda ari we wateye Kongo, ariko ntibareba umunyarwanda, bareba umuntu wese w'umututsi, kuko umututsi w'umunyamurenge n'umututsi w'umunyarwanda n'umurundi ntiwamutandukanya usibye rimwe na rimwe mu mvugo, usibye nyine urebye ku byangombwa by'iwe ibimuranga. Icyo gituma bahohoterwa kubera iryo vangura, batamenya ngo uyu ni umunyarwanda w'u Rwanda n'umututsi wo muri Kongo. Nk'iryo hohoterwa ribakorerwa mwaduha nk'ingero z'abamaze guhohoterwa? Ingero hariho umugabo w'umupasitori ejo bafashe umukozi wa Riveya bamuhohotera ngo akorana na M23, ariko ari ibintu by'ibintanya by'ibinyoma. N'ejo kuko abantu basohokaga baja mu kazi kabo, ariko insoresore zari muri manifestation zigenda zibomora amaduka y'amatelefone bavuga ngo n'abanyarwanda, kandi abo ngabo ni abakongomani abatutsi bo muri Kongo, nuko babona nyine bakabona umuntu w'umututsi akabatira umunyarwanda. None ibyo ngibyo mwebwe mubibwira ubutegetsi bukabivugaho iki? Ubutegetsi ibyo bibaye, ubutegetsi
twaragerageje kubahamagara ndetse ejo guverineri yasohoye itangazo kuko n'uno munsi wa kabiri bari bavuze kuko haje imyigaragambyo n'imyigaragambyo yabarusha n'abandi bangwa b'amasosiyete sivile ariko itangazo rya guverineri rirasa naho ryabahagaritse kuko uyu munsi imyigaragambyo yabaye activite zakomeje kuko zari bisanzwe umujyi wa Goma twiriwe tuzungurukamwo nta kibazo. Ubu abantu bavuye mu mazu yabo baragenda mu mihanda, abacuruza baracuruza kuko guverinoma yasamaganye irabyanga bituma nta myigaragambyo isubira kuba. Nkawe iyo ugenda mu muhanda aho ngaho Igoma uravuze ko yego uyu munsi nta myigaragambyo yabaye abantu barasoka ariko mu mutima uba wumva ufite umutekano usesuye cyangwa ugenda wikandagira? Ku giti cyanjye umutima imba ngufite kuko sinavuga ngo ndahunga Kongo kuko Kongo ni yacu. Naravutse n'abasogokuruza sangwa muri Kongo ntahandi azapfumwe abandi bakomeze babe muri Kongo. Hanyuma bagenzi bawe muvuga nabo bavuga urwo rurimi rw'ikinyarwanda b'abanyekongo babaho ngaho bo iyo bagenda mu muhanda bumva bakubwira ko batekanye cyangwa babikandagira? Ivyahira abimyigaragambyo abantu bose kwirinda kuzamwo kuko imyigaragambyo navuga kuko ikorwa n'insoresore twakwita abamayibo ikorwa n'abantu bazima ubona barevandika ikintu cyumvikana noneho tukabwira abaturage kugira ngo bagume mu mazu yabo birinde ako gashururu gatambuka. Urabona ngo uno munsi wa none activite zakozwe nije n'ayo maduka yewe mugabo yafungutse ntiwamenya kuko ari ikintu cyabaye umunsi w'ejo. Urumva nicyo gituma tuvuga ngo tuzihanganira kuba muri Kongo kuko ibiba ababikora bamwe ni abahezanguni ariko nyine leta igerageza kugenda ibicyaha nayo ibicyabigura intege. None mwebwe murasaba iki nko muri Shikama? Twasaba leta ya Kongo kugira ngo irebe abaturage bose kimwe. Nimba hari umutwe urwanya Kongo ifite ibyo barevandika ibyo mu masezerano yabo kandi kuvuga ngo nimba M23 ntabwo ari kuvuga ngo nibo harimo abatutsi gusa yewe mugabo n'umuvugizi wabo n'umungara n'umuntu wa Equateur iyo tutazi n'umukuru wabo n'umushi ariko ndi wovuga ngo ibizento ni abatutsi oya. Urumva nicyo gituma dusaba Kongo kugira ngo irinde umutekano w'abaturage bose batavanguye isura n'ururimi. Tunyarukira mu karere k'Iburasirazuba bwo hagati muri Isiraheli aho abanya-Isiraheli bari mu matora ku nshuro ya 5 mu gihe kitarigeze ku myaka 4 mu matora rusange nanone yitezwe kuvamo amajwi yegeranye cyane. Igihugu kimaze igihe kiri mu cyeragati cya politiki hagati y'impande zamagana Benjamin Netanyahu wabaye minisitiri w'intebe wategetse igihugu igihe kirekire kurusha abandi muri Isiraheli n'uruhande rumushyigikiye. Ari kugerageza kugaruka ku butegetsi ye yafashijwe n'amashyaka y'abahezanguni nubwo akiri kuburanishwa ku byaha bya ruswa we ahakana. Umubare w'ibitabira amatora ndetse n'umubare w'amashyaka ari bushobore kubona amajwi asabwa kugira ngo agire intebe mu nteko ishinga amategeko biraza kuba ingenzi muri aya matora. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Koreya y'Amajyepfo yasabye imbabazi anemera uruhare rwa guverinoma kubera impanuka yishe abantu 156 barimo bizihiza umunsi mukuru witwa Halloween i Seoul mu kuwa 6 ushize. Ling Sang-min yari yateye abantu umujinya igihe yavugaga ko polisi ntacyo yari gukora kirenze mu kuburizamo iryo shyano. Ubu biravugwa ko yicuza byimbitse ayo magambo yavuze. Umuyobozi wa Koreya y'Amajyepfo Yo Hee-kyun nawe yemeye ko polisi yananiwe mu gisubizo yatanze kabone nubwo hari abantu bahamagaye kuri telefone batanga impuruza ko hari ishyano ryashoboraga kuba. Perezida w'igihugu bwe Yoon Suk Yeol yabwiye guverinoma ko Koreya y'Amajyepfo igomba kuvugurura ingamba zo kugenzura ikivunge cy'abantu. Umutegetsi mukuru washyizweho n'Uburusiya mu karere ka Kherson bugenzura by'igice mu majyepfo ya Ukraine aravuga ko abantu bagera ku 70,000 mu magambo ye bazakurwa mu burasirazuba bw'inkuka z'umugezi wa Dnipro. Bije nyuma y'uko ingabo za Ukraine zikomeje gusatira inkuka z'irundi ruhande rw'uyu mugezi zigamije kubohora umujyi wa Kherson. Inkuru ya Dani Abahad muragizwaho na Jacques Nitegeka. Aya magambo mashya arerekana ukuntu abaturage Uburusiya buteganya kwimura bubavana mu bibaya biri ku nkombe yo mu burasirazuba bw'urwo ruzi bangana. Uburusiya bwavuze kenshi ko Ukraine ifite umugambi wo guturitsa urugomero rwa Kakhovka ruri aho uwo mugezi utemba uva ku buryo bishobora gutuma haba imyuzure. Ukraine nta gaciro yabihaye ahubwo itekereza ko ingabo z'Uburusiya zishobora gusenya urwo rugomero ubu zigenzura kugira ngo zibuze ingabo za Ukraine kwigira imbere.
Ukraine kandi ishinja ingabo z'Uburusiya kwimura ku ngufu abaturage bo muri ako karere kugira ngo zihashinge ibirindiro byazo no kwigarurira amazu yabo. Uburusiya bumaze igihe bwohereza abandi basirikare bashya muri ako karere. Abo basirikare kandi bazakenera aho baba. Abacunga inkombe mu Bugereki bari mu gikorwa cyo guhuza uburyo bwo gushakisha no gutabara abimukira babarirwa muri mirongo baburiwe irengero ya Gane nyuma y'uko ubwato barimo burohamiye mu muyaga ukomeye. Ubu bwato bwibirinduriye mu nzira iri hagati y'ibirwa bya Andros na Evia ku nkombe z'umurwa mukuru Athens cyangwa Athene. Abantu 9 barokotse batabariwe mu karwa k'ibibuye binini, ariko abandi 60 biravugwa ko bakiburiwe irengero. Amakamyo y'abashoferi bashyigikiye Perezida Jair Bolsonaro yari yafunze inzira yakuwe mu mihanda mu gihe igihugu gitegereje ko perezida yemera ko yatsinzwe na Luis Inacio Lula da Silva mu matora yo ku cyumweru nimugoroba. Imihanda yafunzwe mu ntara 16 zitandukanye, ibintu byateye ihagarara ry'ibikorwa nk'uko umunyamakuru wa BBC muri Amerika y'Epfo Katy Watson uri i Sao Paulo abivuga muri iyi nkuru mugezwaho na Yvette Kabatese. Buri wese yari yiteze ko Jair Bolsonaro atazumvikana. Ni umugabo wigeze kuvuga ko Imana yonyine ariyo yamukura ku butegetsi, ariko kuba nta cyaratangaza byatumye abanyabrezil bibaza ikigiye gukurikira. Mu rwego rwo kuziba icyo cyuho cyo guceceka, bamwe mu bizerwa be cyane bateye akamo bafunga imihanda mikuru. Ako kanya ikibuga cy'indege cya Guarulhos aricyo gikuru mu mujyi wa Sao Paulo nacyo cyafunzwe, bituma zimwe mu ngendo zihagarara. Nubwo hari ibyibazwaho bijyanye no kumenya niba azemera gutsindwa, bamwe mu banywanyi be bamaze kubyemera. Kandi kuba intsinzi ya Lula yemewe yaba mu gihugu ndetse no hanze bizakomerera Jair Bolsonaro kwanga ibyavuye mu matora. Hagati aho itangazamakuru ryo mu gihugu rivuga ko Lula atangira gushyiraho itsinda ry'inzibacyuho kuva uyu munsi, ikindi kimenyetso cy'uko ihererekanya rizaba, nubwo uyu mugabo uri ku mwanya wo hejuru kuruta indi adashaka kubikozwa. Abategetsi muri Nigeria batanze impungenge impuruza ko hari impungenge zikomeye z'uko Ebola ishobora gukwirakwira muri Uganda. Nta mupaka uhuza ibihugu byombi, ariko urwego rushinzwe ubukerarugendo n'ubugenzuzi bw'indwara ruvuga ko ingano nini y'ingendo zo mu kirere isobanuye ko icyorezo gishobora gukwira muri Nigeria. Abayobozi ku rwego rw'ubuzima bagiriye abantu inama yo kutajya muri Uganda keretse ingendo zibanze gusa. Banashyizeho amatsinda y'ubutabazi bwihuse aryamiye amajanja igihe ubwandu bwahagarugara, kandi abayobozi bavuze ko hazakorwa ubugenzuzi bwiyongereye bw'abagenzi ku bibuga by'indege.